Lastly, number 26. Ganda na naman, 2 points. Let's go! Imams versus Shooters Basket. Kumayo sa pagiging ball. Now, Shambar. Number 10. Coach Doma. Alang Eva. Nowadays, Shamgar. Pass to net, 2 points. Shamgar naman sa net. Shamgar 2 points, number 20. Pass to number 26. Ganda na naman, 2 points. Nowadays, Shamgar, number 6. Level na rebound in Lopez. 5 minutes and 34. Nowadays, Lopez, nice shot. Shot of 40. O yan o. Shot of 10. Ryan. Yun! Sumakay na. May nakapower na siya count. Pumasok. Gago ka patapat. Pares. Kaya na pinsa yung pick. Di na ako nag-replay siya. Shooters. Ito si Aki. Nice pass. Villanueva. Nice pass. 2 points. Ang gago ito sino. Number 10. Shot number 3. Alapan. Nakapagin ko iba. Now 30. Tumalim pa. 2 points. Patay na ka papayata. Nakaraan lang. Nagkasakit. Mga ano. Nakaraan tuloy. Mga isang buwan na nakalipas. Shot number 40. Edit naman yan, di ba idol? Oo. Wow. Oh shit bro. Number 30. 2 points number 6. Now 30. Nice pick. 2 points number 30. Yes. 2 points. 10 to shoot. Number 11. 2 points number 11. Torres. Yo. Dilo gago. Sama. Tumigit sa play rin. Tagal-tagal mo ko. Torres again. Number 6. Pass to Magula. Running in 10. Number 11. 2 points. Ito. Kapag di ako binigyan ito, tama na ito gago. Hindi na ako Nice pass. 2 points. Number 8. mga bata pa kasi malalakas eh. Maano pa yung galaw eh. Number 10. 2 points. Gago ganda. Torres. 2 Gago points. linis. Ayun, Bichibisa. 2 points. Ito, cash out na. Torres. Gago. Isa pa. Ito sa number 1. 2 points. Nasa ita. Shot na 15. Number 18. 2 points. Nung championship sa Balara, 6 award niya. 2 points. Ayun na. Number 21. 3 points. Wala lang isa. Number 7. 2 points. Takbo. Hala. 11. 10. Number 11. Siapin po. Yeah.
Everything I do. Kabrep.